पावमना KYKL ni haina fajiliba bimol condition amata yauduna thadu haina Lilong police ta miyamna thomjinkhre haukiba December 3 ki ayukta Imphal West District Commando na masagi mayumdagi faduna pukiba Lilong Arapti maning laikai digi yumkhaibam bimol maitei sei humfuga matoi apokpa wai kulla maiteibu KYKL ni haina maral season bayaningde mak misamni condition amata yauduna thadokadabani haina ngasi nungti Lilong Arapti maning laikai women association wakat mifam satakre loinana wai bimol condition amata yauduna thadokadabani haina ngasi nungtil miyamna Lilong police station na thomjinkhre Lilong Arapti maning laikai women association amadi laikai dugi club na sinduna satakiba wakat mifamaduda miyoi kaya na sarugyaki wakat mifamadu loiraba matungna miyamna Lilong police station na thomjinduna maralaitaba miyoi thadu o haina taksinki khongjang aduda police ka miyamga mukna bathoki thaudu aduda police na phajinkraba bimolgi masanupi Wanthakhre lekanaki tungda khongjang sangchiliba sing adugi maraktigi maira paibi ahum club ki miyoi ama khangatuna Lilong osi gi wari sanaki atopa pawgi likhuna magi matung inadi yumkhaibam bimol ngasi ayuk police ki kangbuna Lilong police tagi gari da haplaga pukhiba uhoba lei hairi ma kadaida puri bano haiba khangmangamdri ningsing bayabadi Bimol bu police na masagi mayumdagi faduna pukibu matamda ya school kendra da lakaduriba taragani thusuba state assembly election da mirep oigadoriba TS Brinda gi mikhal ga mari leinana pangthokpa mifamda wangang haibagi damak fabani haina mahakpu faduna pukibu matamda police na phongdoklamki haina pawmising ga unabada bimol gi masanupi tamphana phongdokpa lekrabani Nakalamarom da police na fajinduna thamliba YB Mall KYKL gi overground worker ni haina police na phongdokiba lekrabani adubu larholup KYKL na di lup asiga hiram amatada mari leina di haina ngarang thadurakiba sirol amana khangalakhiba su lekrabani haina su paw mana pale duga atopa source amadigi phangba paw mana haukiba December 3 Imphal West ki commando team amana mayumdagi fakhiba Lilong Arapti maning laikai digi yumkhaibam bimol misamni thang sadun leijaba miyoini athubada thadokpira o haiduna lamdamadom gi club maira paibi singna ngasi Lilong police station da thumjinkhre hari amaromda police tagi phangwa pawgi matungina bimol tekta kaidana police custody da leiri thasi ki taragom dei phawbo Lilong police station da remand lauthakre ma ki mathakta UAPA pankhre haidi hainasu Thazabiya ba paw sina makhatana phungdorakli atopa paw mana intending candidate ki yumda numai kapsilamle ngarang numidang pung tara makhairum tabada kairau kendra intending candidate oiriba toijam debanandagi kyamgai khoirom lekai da leiba yumda sakhangdaba singna numai round manga kapsilamle numai kapsilamagi thaudo adubu yaningda ba phongdoktuna ngasi kyamgai khoirom lekai da leiba debanandagi thongalda wakat mi phamduna protest tokre thaudo asigi mari leinana debanandana phongdokibada mamangna kanagum amataga nuaina daba khana saina khiba mata leiti kanana kari manamgi numai kapsilam libano haibedu sengdok piu haiki thaudo asigi matangna irilbung police na case ma sulokhale haina pausna makhatana phongdorakli dumya makhataba maruibi paus myam tamina sensu senel sigi mekedi myamna thamjari ngasi numida weram phongkiba tuan ba Manipuri sifong sing amasum thokiba thaudowa thok sing digi maruoibe I pauk sing khongasaraga Manipur top channel gi mekedi myamna thamjagi ahanbada law and order ngakna ba hotna riba police personnel singbu social media da lana uhonana ba hotna riba sing digi section biu ke jayanta haukiba thama ne sigi manung da larhulup kayana leba sigi law and order thugai dun ambush thaba loinana lainga ki official sing social and political workers sing businessmen amadi lalon itik toriba miyoi kyadagi telephone gi khuthang da yamlaba sel gi demand tawduna numai kapsin bamadi bom thambana singgi thabak kaya satharakli basida Manipur da lariba police personnel singi mikup na hum sing na makhoibu fanana bonari kanaguma miyoi khrana masa khangna amadi khangdana social media da police personnel singbu lan uhanna bo honari basi tawbigano haina IGPK Zayantana pawmisingi khuthangna phungdokre Imphal West ASP gi conference hall da tuan ba district singi ASP sing zone 1 amadi 2 gi IGP yauna pangthokiba pawmisinga unaba aduda Zayantana hai sayolasi gi manungda more de yamna ba drug sing phaduna madugi sapsaba investigation sathari drug sing adugi mapu oiriba kimnai lehing kibzen chaini fugu humdoi apokpa ngul kholam kibzen more ward number 3 paisam bank fare
ड्रगकी वाथोक असिदा चेनरिबा मपुरोइबसी म्यांमारदा लेबा चाइनीस ओइबना इन्वेस्टिगेशन अपन बखरा लेबनी मसिदा मियोय खरना पॉलिटिकल लीडर सिंगी खुद संगदुना थबक तौरे हाइबना सिंगबा वाफम क्या सोशल मीडिया दा थगलक थेंगनै मसी तौबिगनो हाइरदुना इलेक्शन में नक्सलकपगा लोइनना लमदमसिगी लो एंड ऑर्डर थुगाइबा मियोयसिंग थिगतपगी थबक लेप्तना संगसिलि नकलमरोमदा आइन यादब ललौबसिंगी नोंमयमदि खुसु खुलाई क्या पैसिनबा मफमसिंग थिदोक्तुना थुगाइना बोहनरि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम अमदगी पुलिसिंगना थी हुमदुना यामलबा नोंमयमदि खुसु खुलाई क्या फखतपगी वफम मियामना खंगबिरबदुनि पुलिस पर्सनल सिंगना अयु नुंथिल नायदना लमदमसिदा शांति पुरकनाबा होनरिबसिदा मियामना मतेंग पांगबियो हाइन स्पाउसना फुंगदोखि मखासे तरकपोइना तो पावमना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी वकत मिफम हौख्रे अपस्फा की मरुमदा मिसम मयाम अमा हातुना हिंबगी हक खुंगाउनदुना लेरगदी डेवलपमेंट की वांथोक करिनो अवांगपोक लमदम सखोतना इंडिया सखोत पे यारोय हाइन इंडिया की मसक नायरबा पॉलिटिकल लुसिंगबसिंगना मियाम तिनबा मफम क्यादा हाइरि लमदम मसी सखोनबा पैकेज क्या मसु डेवलपमेंट की दमक लाउथोगली अदुबु डेवलपमेंट की पैकेज म्याम अमा लाउथोगलाबसु सोमदना अपस्फा की मरुमदा मिसम म्याम अमा हातुना मियाम की हिंबगी हक खुंगाउनदुना मदि सिंगदुना लाइरगदी डेवलपमेंट की वांथु करिनो हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी कोऑर्डिनेटर ओइबदनतना हेरिकॉन की प्रेसिडेंट ओइरिबा लोंगजम रतन कुमार सिंहाना फुंगदोखरे अतोप पावमना नागालैंड असम राइफल्स न मिसम हातखिबगी मयोक्ता एमसुना वकत खोंगस चटखरे सीएम मसामक ह्यूमन राइट की असुब थौदांग लोरमबदनतना अपस्फागी मयोक्ता लेरंबा मरमना मागना चीफ मिनिस्टर ओइरिंगैदा लमदम असिदगी अपस्पा लौथोकपिरमु एमसु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मसाम ह्यूमन राइट की असुब थौदांग लोरमबदनतना अपस्पा की मयोक्ता लेरंबा मरमना मागना चीफ मिनिस्टर ओइरिंगैदा अपस्पा असि लमदम असिदगी लौथोकपिरमु हाइना एमसु की जनरल सेक्रेटरी न फोंदोखरे वाफम असि थासी की मरीदा नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लेबा ओटिंगखुलदा असम राइफल्स न मिसम तरागमरी हातखिबगी थौदोदुगी मयोक्ता अवांग नोंगपोक की स्टेट खुदिंगमकी कुनुंगसिंगदा नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेसोना संगसिलिबा खोंगजंग बुसौगतुना एमसुनसु संगसिनखिबु वकत खोंगसत अमगा मरी लैनना हाइखिबनि सुहाइरि महाकना हाइ बोट फंगनबा सिंद पंहाई द हाइजिनबा पॉलिटिकल पार्टी की मिहुत सिंह बोट लेपा थोपिरकनो बुक्सेल सिंह अपस्पा सि लाउथोकनी हाइबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह बोट लेपियु लोइनना इलेक्शन की मैनिफेस्टो सिंह अपस्पा की मतंग सि हापियु लोइनना थबक ओइना ओंथोक्त्रबदी एमसुन अकन मखोंजंग संगसिनगने सोहाखि पाउ से मका सथजरक पोइना ngasi स्टेट सि गोइबा कोविड-19 अपडेट मैम दा थमजगे ngasi स्टेट सि गोइरिबा पॉजिटिविटी रेट सि 1.7% ओइरि अदु अपुन बोइना मियोय ngasi kunga manga नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरखरे अपुन बोइना मियोय लिसिंग अमगा समरी ग हुमफुना कोविड टेस्ट तोखि अदु ngasi कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना लैखिदबगी रिपोर्ट लाक्ति ngasi नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइरखरबा मियोय kunga manga से बिष्णुपुरदगी अमा चुसामपुरदगी अमा इम्फाल वेस्टदगी तरागा तरु कक्सिंगदगी अमा सेनापतिदगी अमा अमसुम थौबालदगी अनिने पुना मियोय kunga manga रिपोर्ट लाई पॉजिटिव ओइखिबगी अदुगा मियोय पुना लिसिंग अमगा समरिगा हुमफुना ngasi नौना कोविड टेस्ट तोखि हाइदे मखा सथरक पोइना तोपा मरुइबा पाउखराना हक फंगजदरबा सिंगिदमक हक फंगनबा होनफम थोइ अमुको कुमजा इंग्लिसिंग अमगा समापन निफुगा निपादा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ना दिसंबर तांग 10 मलेम की मियोइबिगी हक कनबा नुमित हाइना लाउथोक्तुना लाक्ली मालेम दे लैदिबा लेबा खुदिंगमकना मियोइबिगी हक कनबा नुमित असिबु सही खुदिंगी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मालेम की मियोइबिगी हक कनबा नुमित हाइना थौरम पांथोक्तुना लाक्ली सही खुदिंगी ओइना मालेम की ओइरकलिबा मियोइबिगी फिबम सिंग असि गेंगलगा मादुगा सानगदबा मोंगदा थीम अममम थमदुना पांथोक्लक्लिबा थौरम असि कुमसी सहीगी ओइना इक्वालिटी inequalities advancing human rights haibisina oidi haina pausina su phongdorakli atopa paumana manipura food processing gi raw material walibasi kokhalabadi kanaba kya phangani l dinasandra Manipur Science and Technology Council mastek na sinduna numitari ni satarakiba skill development training program on food processing ngasi luisin khibaga loinana training manungda trainee singda sa khiba polam kya su utkre
Manipur Science and Technology Council Complex Tagel Pata Pangtokiba Lushinbegi Tauramaduda Manipur Science and Technology Council Director Dr. L. Dinachandrana Phongdokibada Manipur food processing gi thabak yangsile Horticulture amadi agriculture dagi thokpa pothoksing manghandana matam kuina liduna thambagi kanabadu phangbangamle adubu food processing da sangliba raw material sing marang kaina phangdabagi awaba amadi mayoknari masi maru oina kharif laurok matamda laumi singna phau thaba loikhraga lawphom kya anauba cropping gi system leitabadagini tha tarelom kharif laurok loikhraga lamlen oina lairibasi anauba makhalgi cropping sing paikhatuna maru marang kya tharabadi awat pasing asi main khatpa ngamgani hansu pausina sumakhatana phungdorakli tentak pato pa paungutanga myamna thamjage ADC bill miyamna yapham thokti amiko lamdam asida ningsingba thoktringadi gi leiraklaba haurakmi isil inaw singi marakta kanagomba kharana khaidok khaijin politics tawduna Hauza Tengkhang Kayada Manipur Kanglaipa si Masia Tana Kainaba Nakpak Tana Nabo Honarakpa Sisu Leptri Haba Ngasigi Mirulna Mayek Sing Kangli Kanagi Tawin Sina Karikaramba Arwanba Wakalonda Kanana Honaduna Lakli Ngasina Karamba Isu Sagatuna Manipur Gilenga Sibu Masin Ani Long Nabo Honari Haibisu Ngasigi Mirulna Hotrong Hona Uri Amadi Kangli All Manipur Youth Protection Committee Amiko ki Vice President Kuyik Pidno Tadorokpa Sirol Amada Pikraba Kuzul Mamaimuk Pakpa Iramda Masida Masin Manau Oiba Purup Sing Kaido Kaijin Tawudaba ADC Bills Naba Pass Tonaba Karigi Honagadoribano Haibisi Ngasigi Miam na Hangli Haina Pausna Sumakatana Fondorakli Adu haujiku ina dimiam pauk matang sa lusinjarage amasum patok sa kibida soi kiba lan kiba kya yaur sa miam nangak pigani amasum matam gi maroi bi pauk sing su leptan miam da update pizara kaina channel sigi me ke digi miam na thamjari and thank you.